Ja sam Hrvoje iz Gross Basketa. Danas imamo predstavljanje nove Jordan timske tenisice. To je Jordan Jumpman Hustle. Tenisica koja je jako zanimljiva svojim izgledom. Na prvu silueta dobrim dijelom podsjeća na Russell Westbrookov Why Not model. Naravno tu su i drugi elementi koji podsjećaju na neka originalna izdanja Jordana. Možemo vidjeti da ovaj jezik i ovaj loop koji je otraga iznad pete podsjeća na zadnji flagship na Jordan 33, a naravno tu je i ovaj lakirani dio koji bez greške podsjeća na Jordan 11 Concord. Posebna zanimljivost ove tenisice je da za razliku od skoro svih Jordan modela, bilo flagship, bilo timskih tenisica, ima riblju kost, a već sam dovoljno pričao o tome koliko je riblja kost stvarno možda idealno rješenje kod potplate. Znači s ovom tenisicom možete računati na odličnu eksplozivnost pri kretanju. Tenisica je zanimljiva svojim izgledom, ima ovaj zatvarač. Ispod su naravno vezice i jezik. Jezik je iz jednog dijela, tako da je zapravo unutarnji dio tenisice jedna čarapa, ali nakon što ju obujete stopalo se jako dobro pričvrsti. Tenisica je udobna, možete uzeti u svojoj prirodnoj veličini, ne treba uzimati manje ili veće brojeve. Sve u svemu jedno onako ugodno iznenađenje od Jordana, od Jumpmana, zato što je riječ o tenisici koja je jako povoljna. Ja sam osobno jako zadovoljan. Možete vidjeti u Gross Basketu imamo dva colorwaya. Svakako provjerite na našoj web stranici ili još bolje dođite do trgovine. Vidimo se!